Pulano ang hambairo norno norno tini sing oro norno media rongno maring mani kayom tui sing khumulung baptist pastoral circle ningai nuisisa bar Christmas bani khanya ni sang tongo nga kokno kisa sanani bagai norokno maringkha amon bagai norok tini soi jorawono phai sokoi bemani bagai norok media rokno press rokno joto ningai sing hambairo norokno tini o jagao o press meet manjaknai joto adong rokno ang pula buskang Christmas bani tai Christmas ningai norokno khaka hamya poro ang pulawo sini bisingo tini je borom gonang rok je phaimanjak phainai rokni kisa sini mungrunai yangani yagra bwkhago tongo sini circle ni president borom gonang dikon Ranjit Debroma bo tongo tai sini Sotonot Baptist Association ni vice president dikon Doniram Debroma bobo tongo tai ani yango debra bwkhago tongo sini circle ni no vice president dikon Hebola Belkoloi tai bini ganadrobo tongo Mr. Sanjoy Debroma bo circle ni assistant secretary tai nuisisa bani committee ni bo convener aba haike sini yang uklogo te kaisa tongo bini ganao sini circle ni KCR Boromona Tikon Sosindra Debroma aba haike sing yango sini uklogo bazar tongo sini circle ni convener poer convener Boromona Prosanto Debroma tai yango basajak tai koroksa tongo sini nuisisa banik luajina thang tongmani committee ni treasurer Boromgonang Dikon Sondram Debroma aba haike yango tebu tongoyo Boromgonang Okil Debroma tai Boromgonang Sadon tai Boromgonang Mono sing tinawa haike sing o jagao pailaiya gabon bisingo tabuk o banik noruk sawoi kok thaija thaini norni buskango kok naraknai sini circle ni president Boromgonang Dikon Ranjit Debroma belai hambai sini mothangnai sa subrai jisuno tini sing khumulung baptist pastoral circle ni ngoi oro sini SNB by president tai sini khumulung baptist pastoral circle ni by president tai sini khumulung baptist pastoral circle ni secretary tai khumulung baptist pastoral circle ni assistant secretary tai khumulung baptist pastoral circle ni sini KCR obo haike sini tai ungklugo sini dikondo botongo ambagi jotono tini ni opungo hambaya faro tamni bagi hingangkai sing khumulung baptist pastoral circle ni ngoi 21 tomo Christmas bani khajani bagi sing thanglai tongo abo hingangkai December 4 5 2020 2023 abno kisa kat khajar tu kai certificate sing khumulung baptist pastoral circle ni ngoi mela 21 tomo mela khainan bagi sing thanglai tongo 4 5 6 2023 December aun bagai o amchaini joto lukurokno khaka hambaike kobogo tai o amchaini baniya khainai tai painai joto lukunono o dugan
rok booking khaयै oro khlaijaknai ba pailainani bagui sep sap manai amoni bagui lukurokno kobogo khaयै a melao khaयै manjaknani bagui tamni hingkha mela taklai bosob brum brum no sing abahai mela khailai tongo taklai bo sing o 21 tomo mela o sing kaisa tai kaisa 25 Disember taklai bisi 2023 o a 25 Disember ni bagui sing Christmas bani ni bisingti kai kaisa tai kaisa hamjakmung tong kwchangni boyar kaitor sino sibri rowan hwnei ang khaklaio aboni bagui lukurokno kisisa koknarma bisingti kai jotono no o amchaini lukurokno hambai yafarei sing tini ang kisa koknarmani orono hambai rui mwthagui rekha hambai sini tabuk kisisa o melanoti koknarnai sini khumulung Baptist Pastor Circle ni sing bani committee je songkha convener bos kisisa o melanoti bo detail kok kisa naraknai ang bagi sini convener no yafar rejago hambai. Okay, balai hambai sini media friends rokno tayaro joto phainai sini circle committee te association ni vice president tayaro joto tongnai rokno bo balai hambai rui sini saimanka phainai December talni 4-5-6 sal thamromai nai sing 21st time je bani khlaina thai tongo sini KBPC ba khumulung Baptist Pastoral Circle by organized khlaijak aboni details ang kisa saikhnarwana abo engkei 4-5-6 December 2023 jathai hingkei khumpui academy the playground sema rogo sing arono khlaio taklaibo sing a jagao no khlainai tai a bani go chini kabangma resource tai dignitaries rok pai sokpainai naborok nang kisa sawono chini o bani poilani dino 4 tariko inaugurate khlairana inaugurator Reverend Ranjit Deborma executive secretary Southern Baptist Association tayaro chief guest ngi manjak phainai borom ganang Robindra Deborma honorable EM education TTAADC the guest of honor ngi manjak phaina borom ganang Ganesh Deborma honorable MDC TTAADC abno kari bosini resource person tai dignitaries rok tongman hingke borom ganang CK Jamatia IAS Chief Executive Officer TTAADC Reverend Mongol Deborma Southern Baptist Association Process Senior Pastor Reverend Sopon Deborma Executive Secretary Central Baptist Association Reverend Ranjit Deborma Secretary Southern Baptist Association tai Reverend Bishwakumar Deborma Secretary Southern Baptist Association tai Dikon Doniram Deborma Vice President Southern Baptist Association obrok hingke chini resource tai chini dignitaries rok hingkai abo saltamromoi o programo borok phainai hingke suda abo simia agini haikeno sing a programo cultural program rok khlainai chini resapmung mosamung amhai kwbangma items sing cultural je bonaja aborokno sing khlaijaknai agini haikeno taklai bo sing khlainai tabo stall booking ni bagui details kisa saikhnarwana stall bookings duita category o taklai khlaijakha kaisa hingkai 10x10 10 foot by 10 foot size abo hingke 1300 taka salthamni bagui abo najaknai bini fee rent fee hingke tai kisanka 10 into 12 size o abo kisa kotor abo ni bagui abo hingke 1500 taka salthamni bagui abo naharjaknai hingke boro form manai abo ba details sawono form sing 3ta chini dukmali hatio 3ta counter sing kholok swnai kaisa hingke Mr. Bimal Deborma abo ke SBI ATM counter gana o ja tiffin dogan tongo bin mobile number or jakha 8575215342 our contact number obo
norok call khaimano 8575215342 tei kisangke Mr. Sadon Deborma TV dokan khumulungo dogmalio tai kirei bini no tongo ha jagao kaisa form manai bini mobile number tongo 9402520720 taisho sawana 9402520720 bini stall dokan ni stall number ke block A room number 106 block A room number 106 bini dokan ni number a jaga paike bo chung je stall booking khainjar form collect khalai manai tei kaisa tongo Mr. Subroto Deborma abo ke naising hardware naising and brothers hardware aro tin rok akorok phalo dogmali ayang charge nok kinar ganao tongo bini phone number tongo 8837052552 taisho sawana 8837052552 a jaga thangka hanke bo form collect khaimanai gai chini form ni simple kaisa chung rang fee nahar wana 50 taka kaisa stall ni bagui kaisa form issue khlaijaknai 50 taka rang rwoi abono